lana sibuzwe ukuthi kuliphi ipointi noma amapointi kwigraph u-f of x times f of x prime usinika u0. Asiqale sibone ukuthi u-f prime x lo uba u-f prime x lo abakhuluma ngawo la is-slope ye-tangent line kuleyo value ka-x. Slope ye-tangent line kuleyo value ka-x. I-point of intersection kuleyo value ka-x abasinike yona. Kule curve abasinike yona la esibize sathi y equals f of x. Ngakho thina f prime x ukuze sithole kumele sithole i-slope se-tangent line yala mapointi ukuze sithole ukuthi iba nini u0 njengoba besibuze lapha. Uma sibuka u-a ipoint lethu lokuqala liwu-0 6 0 ku-x 6 ku-y ebese u-b u-4 4 ebe u-c njalo u-4 4 nanku ke islope ska c lese ngisidwebe lapha ngokhala ungathi uhlaza. Bonile nesika a slope ngisidwebile lapha kancane ebese esa b nasi ngisidweba ngamachashaza. Islopes ka0 uma sisibuka ngathi kumele sibe uline mase sicabanga kumele sibe uline horizontal osuka ngakwesokunxele isandla uya ngakwesokudla uqondile. Siyabona ukuthi uline ka slopes ka b siqondile ngakho ke u-b ongathi ungaba i-tangent ka f prime x ngoba u0. Lana ke bathi ke f of x minus 6 over x greatest in value omkhulu okusho ukuthi islope sakhona si positive kunazo zonke noma si negative kancane kunazo zonke. Yikho bathi greatest in value kusho ukuthi si most positive noma si least negative. Uma sibuka ke ama point esiwanikiwe kuzomela sibone ukuthi uma siqagela i-secant yazo uma siqagela i-secant yazo yipi secant ezoba highest in value noma ezoba less negative noma most positive i-secant yethu. So sikelana f of x minus 6 over x ufana nokuthi f of x minus 6 over x minus change umbala wami 0. Asibheke ke ama secant awonke lama point sibone ukuthi yipi negative kangakanani yipi positive kangakanani. Lo mugqa uthi ke sifuna islope se secant line ngaphakathi kwalama point. Sifuna islope se secant line ngaphakathi kwalama point. U-x no f of x sithi ebese no 0 no f ka0. F ka0 ilo 6 asibhala ukuthi 0 6 yonke lama line a b c d e no f. Estimate noma siqagele ama secant lama point sibona mase kuya ku a ufike ku b siyabona ukuthi nayi secant mengiqagelile i-negative leyo secant ebese siya ku a siya ku c siyabona ukuthi i-less negative ebese sifike ku a siya ku d even less negative than a ku c ebese semese ku a
siya ku E more negative than u-AD, ebese ke u-A no F u-negative kakhulu nawo. Ngiqondisa u-8 ukuze ku-D, ebese siyabona ukuthi u-A D u-negative least yiwona o-negative kancane kunazo zonke kusuka ku-A uya ku-D. Ngakho u-D yiwona oveza u-f of x minus 6 over x one-greatest value. Futhi siyabona ukuthi u-D kwi-y-axis u6 ebese na kwi-x futhi u6.